everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan naapod no nagan, tintay ipatanga-tangay drama itangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Gianna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Hello Mampay, kani Maricel Daligis, Agnes Gregorio Abadita Singapore, kani Delia Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear manang biyanang, adda pasaway nga anak ko. At damat trabaho na tatangtangdanan ti bayaw na kas helper itilugan nga ibibiyahe na. Mawan maururnong na ta idiretso na iti arak ti kwartana. Iso ti pakay si stressak. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Ay, laklakayan kayo. Ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y langamin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti ado. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaon. Naa, tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggen na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggen na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama mo ta agaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran ng agaram. Ay naka, no pasaray ibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot asam na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Bumagon ka ditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Diyak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi agsakit ta ulom buyeng? Kat nahang over ka manen. Kastala ka na yun ng teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman ngay bagbagayon nanan. Na kayo man langan ti mapanagpastor na maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni buying aya. At daye balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan matmaturog pala ni buyeng. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Di nakmula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rodan, naibusan idirabe iti kwartak. Nayinom ko amin na. Ay kat ano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na barkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro dya anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di nungay na bartak manan. Tila tinurturunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na.
No kasta, di pa'y nagawid ni Boyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanila kay ko. Di na pa'y lang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay, bagmantal na kalagip ka nagawid Boyeng. Wala tatang. Ayan ni nanang. Adda di talikod ti balay. Agpakpakan ti manawk. Apay ni nanang mao. Adda lang bagak tatang. Nanang, bumuludak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pa'y laang. Pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumuludak ko may iti kwartayaw. Tapang allowance ko laang. Isublik tumat laang no sweldoan nakmanan ni bayaw. Na, ay kat siguradom nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Wala nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Boyeng. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Boyeng anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa ken kuana. Boyeng, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon nanang. Awan mo tar-arma ka dyan. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Andaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Boyeng ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay jakam mo lakay, nuan niya ti pudno. Taawan mo ti aminin na. Kay kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Boyeng, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Boyeng a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Boyeng. Ay kat nasayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay wan nga ron Uray saan napintas, basta nasingpot, anya bakit? Wen alakay, anum tinapintas, no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan, no kastan tumot laeng ti maasawa na, lakay. Birthday jay kaanakam no bigat Boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon tumot tayo no biyam atap no maam-am mo mimait. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangin dandanon kada kayo tinay ta adamag. Apay ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mo't dakos na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak ka. Basta awan nobyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga adan nubya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Diyo apuraan na mangyamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumulang dayjay. Kaya't mimutla ang ama-amuan ti agpayso anak ko. Tanubilang pudno dayjay adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang,
Mangisuputak man ito'y adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalata dita na, Buyeng. Kandi mon isupot. Ikargam lata dita platon. Saan manang, isupot ka. Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako ala, mga lakalata ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron, nang isupot iti adobo kan dinakda ka na si daanda kano ijay. Si daenda, wano pulutanan da manan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mo, Buyeng barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na na. Aywan, ato itin supot ko ama sida. Nay, naggapuan tayo ito ngay. Iti balay na manang ko. Nagpaskenda ngamin. Iso anag isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaang, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, Boying. Wan Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nak aboying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, Boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak malangan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adamo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pala ang kadananang kantatang tikadat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Orayek ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, Buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yaw na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni Tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, barok. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa'y nga ita, Tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, Boying. Awan? Basta isaganaan ta pa yan na imbagda ita. Saan ta ko mabigbiglaan ida? Ne, agbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, Boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninanangyaw, anak ka. Saan pa'y, tatang? Da kayo pa'y nang ibaga Tane, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y napudno, no saan? Adda kami nanang. Kadwak da Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ka. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numangag na kayo tinobya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dahil jay pa'y, ay anyamot taon.
Saan nga agpampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni Tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di ka agpampanunot, Buyeng. Nagado ababalasang di ta mabalin mo nga armang. Dayjay pa'y mat abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga agpampanunot, Sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni Tinang. Wan tatang, nanang. Nasingpet ni Tinang kanyak. Kan ay ayatan nak mo. Kat kasanulaangan ti biyag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat iti dua apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Tagagut ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni Nanang, Boying. Gagangay laang tikas jajar na, tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita kaparikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na, kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni Nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni Tinang. Nakasagana ak atumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam kan ni Nanang. Makaamiris mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutam. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buyeng lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ng balbaliwan. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agin ah. Apay, awan pa nagtalek mau kani Buyeng nga anak mau. Adamot kit di alakay. Ngam, Likli ka mga men tagpanuno titisan na nasaya at bakit. Anya ti amaw. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw tagkalay sa kantinang ano biyam, Boyeng. Wan ko matatang. ay, kat kano nga ron ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ron anak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, ta umanugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi ah. Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamoy ti anak mi kantinang ah. Tamapan kami pa ijibangkang talapasan min ti agmulay tinateng. Ala, wan anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagana sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatig kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, Nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, Nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na,
Di ka nga ro doon ay agbamban og balasang ko, Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpet ti anak ko kat maragsakannak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda. Kat ita dumakdakkelan dagiti anak da ket naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga gasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan ti gayem mo Alma. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kapsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless! Manang Biyana! Pakasarita ni Kabsat Ago saan napudno na gantintay drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shoutout mampay kada Jessa Fernandez, Diana Rose, Jose kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Ago, Dear Manang Biyanang, aday dinagbalin na nobyak, napintas a balasang. Agin naddayo ti balay mi. Iso nga iti cellphone ti komunikasyon mi, tasag paminsan laeng ngagkita kami. Inspirado akanayon gapo iti nobyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Manong Ago! Apay aya, apo manukkaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga ro diti signal to ni cellphone ka tapno makontak ko ni Angela my loves ka. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti day ta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adday jayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaw ni Apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok ka no iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves ka. Agaw! Umay kan ata mapanta ni di bangkag taintan nagaradaw. Napudo tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, api abatultulala kang agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na ibangkang. Anyat pampanunood sa maya. Madana kanak nga rod tatang. Tadibet ang reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubya. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan mad no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw titisa na nasaya at anak ka. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubisay. Iso adi na masangaw, ti mangkontakin ka, anak ka. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ka. Kasla ada pa karagsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kilay bagbagam. Rumwarak man langay. Papanamanin ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit di nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan a numero dayta.
Numero tinubyak, nana. Ay so, sagaw! Ang mga numod-mudusan na kalang day tanubyam. Kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga maiskam ka dita. Palagi din. Ludan yun ti papaludak. Danay, agawid akaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin nyo kid din, nana. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak manan na gayem mo, ani ago. Di ka kadi makonsensya, ti kas nga araminam. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masayang anak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amo man, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinara kanyak na awan kwartak. Sala makisinara kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmet ngamin kan ka mo dos de jano biya manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Ado kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading kau? Jackpot yun ang maaramid niya ang hila timang murus kanyak. Kat no labnak day jay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, pare ano? Aping imamag ka? Agsarak na kuma pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya na pare. Mabila na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitaan ta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kasla na problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak amo ti aramida. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapudlo na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apeng may ka dito yung Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit marlaang. Sweetheart. Kaya't masawan ang hila. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mato'y nobyak. Ay, kwa. Ni, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tibain na dwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsangsangit, nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na naluklukwan na kiti babay, amanobnobyak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay,
Apayan, nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanidji bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang. Mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni agaw, nakasapsap mapan ka na ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay day anak ta. Tatang, andamat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy. Talagang ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agarmanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka din namang nobya. Saanan tatang? Sakit lang ti bulsa na kita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, nuday tati kayat mo anak ko, akad nawan nagas na. Adalakid di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya. Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umikan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalyze ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adalak na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga ijay nobyam nga agnagan iti Angela? An? Bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan na may kariday di ababaikan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Uwan tata, anda ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw, nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin, tata. Inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Hey,
Si kamat gayam pare Hulyaw. Na imbagman ta nakapasyal ka nitaw. Wan paray. Umana ko magkidaw iti pamakawan mo, kapo ka nagiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Hulyaw. Nabayagan na niya pasamak. Nabayagan ngayon tanam ko iti lipat. Kinapudno na. Nagsiya na kami kanya Anghela. Ta sana nasaya at ti aramid na diya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na niya babae. Wan nga rin paray. Manglukloko na niyang Anghela. Good. Anya ti plano mitangay paray. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden paray. Ay good, mabalin lata apare no kayat mo. No, da kanuwag di ti bangkag. Una paray. Sige. Intapay nga rod agmerienda di tersina ni Nana Maring. Ay, wen gaya, aguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Hulyaw, kayat mo ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala paray. Sigurado nga do ti babalasang isa. Anda may sala. Ay, sigurado paray. Ado at talaga ti babalasang ijay. Ay na, dayto yan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya na ijay, paray. Nakadua babalasan. Ag-display ka dito yan. Babae manen. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kukamlat tayo da aminin paray. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin paray. Pare Hulyaw, apayakas ta ti isem mo. Anya ti isisumam. Eh, inaklon na kun jar armag pare. Ay, good. Itama. Saan na ka manin na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado. Naanos din nobya kitan. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan paray. Inta nagaradaw tanay algawain. Mun pare. Ang adaman damagag. Anya ka din na jay paray. Talaga kadya di mon kayat ti agayat. Manjakon paray. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Aggardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayada kiji pagadalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, iparipir tayon ti balay tayaw tanay narukupain. Amangan no marba. Ay, wen ko mga rod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag, tausaran tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakachampak manan itinangato a presyo tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami ay ti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo tatang. Nang runaken ka Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Di napatag, nakaturpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen Manong! Mari Susan! Lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare.
bunga ti kinagagot na dayjay. Ay, agasaman. Ay, why? Talaga mangarod nga masinsunan niya ako nga anak mo. Agaw anak, mapmaparin ti tawag. Talaga kaday nga wanen planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, noon niya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka mabali na pilitan, no talaga di mo kayat, ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ak ngam tsak man amo. Takaslan na po kaumata na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itaket ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawak. Ang lakastan, tigayem mo, ago. Alagagayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay ti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! At timanan ti gayamyo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kento original nga akin drama, iti biyag ti tao. Amang kabkablaw kada kayo, iti naragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat siling, saan napod no nagantintay ipatangatangay drama ita. Ngam sakbay na makablaawa mampay ni Roselia, Jasmine Rivera, ni Oliver Gutierrez dita San Quintin, Pangasinan, ken ni Cathy Dubai dita Dubai. Kastiman ti kuna ni kabsat siling. Dear manang biyanang, nabayaga ka nagtrabaho ija abroad. Kaya't gaputa bumakita kon, ingkadang ko tagawid takayat kon ta ginana. Awan anak mi ti asawak. Iso dagiti kakaanakak ti tultulunga, ken pangpangtadak iti biro ko. Aging ga nagawidak, iso dalatta timpang pangrunak asinupsuportaran. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay hit, nasaya at aslay. Kano nga ro, ti flight mo, no mabagak tayo mangsukon kang ka iti airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema inday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay kahit nasaya at nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina na siguro ti bayadam ken kuana. Ta kaanakam ba eh. Depende. Ano niya ti ibaga, di kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madamati, panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, sila ang lakay. Sige. Babayan, lakay, wan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Day! Apay! Paparanyaw, Marsaw. Di kay paymat gayam nakasukat, Uncle. Hintayo na. Di kay sumurot amang sukon kani Auntie Seleng iti airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta traffic no bigatoy. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sa pa'y agdardaras kami, Uncle.
Agbati kayo na. Da kami latan timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dak biitin 30 minutos la siguro. Ay, awanan na. Naladawan ang kal. Agbati kayo. Da kami latan timang sukon kanyante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oray da kami ante. Mailiw kami matan ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ayun! Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwang arilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kay ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanak. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa yung arod mangan, tanay, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga, Rod. Intayon. Di yun sa makadwa ni Uncle Yo. Agpatay-patay to, mat nga grob-robot di asawa yung antay. Ay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana baalin. Intayo nga, Rod, manganan, kakaanakan. Ay, antay, arkila ang tilugan ko tapno adamot pang maintenance tilugan. Ah? Ay, kauna. May mas ti sabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan. Uray, 15,000, mabaliran antay. Anya? Nagninamot Kamanumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngimi na ti gasolina antay. Kan narigat ti agmaneho. Already kan mangta di ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Ayuwan gayam, ante. Umadanin ti kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastay ha? Ay na, nagbit talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no, siyak lang nga may sakat may mayate kwarta nga itad mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan tay. Dumagas kayo nga umuna di tabalay. Saka ito itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakanak. Mamit lang, tatulungan kayo ang mga ibaba kadag iti bagahiyaw antay. Ay na, nagsayatan, tadakan siling Bakit. Imbatidak mo at nagiti kakanakam. Iso ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga main nga grub-grubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot dagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Anay, ayan nagitay bagahim nga Bakit. Ay, awanen, intig kun ka nagiti kakaanak kak. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahek. Andya. Ken inted kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti kakadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglaw. Tagpilpilyan dan samot da ituyan Bakit. Ay kaagan anus ka mayat lata da ita. Ta imported. Ti ka kidi agyaman. Ta dalat tamo para kanya. Nagamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay nay, da kayo magayam, antigurya. Ay sumrek kayo Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka.
Tamang ano pidutan na din raw. Sapay nagngina to sa rokod ka. Ibati yung latta dito'y ruwaran. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalalala, tugaw kayo, nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo ay Ay ka, TJ Balay Umay kumaalaan tayo pasarabok Ay, sus. Sapay na ibusan, dagiti insangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan nan, dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta da kwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mangala, ijay wallet ko, antay. Ay sileng. Diyak kayat ti limagasot awan no sa nga ribo lang. Diyay nasursurok ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pailanayin na 2,000 mat. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay di ka maumamang tultulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Adra pa'y baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdama. Hangayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw. Ta sika lang ti kaanak ka nasingpet kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni auntie sila Ay, ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumreg ka. Ta danune mo niya ante medjay kusina. Madama ti panagluto na. Agyaman na angkal. Right. Apay day ta kwarta silang. Itid ko ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gek akakaanak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim imot. Awan karga jeretan. Danumlat karganan. Ay, ko'y dupenta pa'y laeng No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilatang kakaanakam ti pampanunutam. Ay, sus, masapul nga agbalin ka Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumangay ti mga iwan kanyata. No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta. Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta nalabos mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto baybayan dagiti kakaanakak. No, nasingput ka kadakwada. Saan da kanto baybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta. At dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kayat dagdagiti kakaanak Kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbits? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga umay ni angkulon.
Datay latan kanang iti kakabsat ko, kanang iti pamilyada. Sige nga ron, tay sa ganak ti balonek abadok. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 paggasolina. Ha? Alam tay, tanay, agur-uray ti gasolin pa, huy. Mabit lang. Adoy. O anya ay, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Awon, Betty. Ay, nabanogak pa'y kidi naglanglangoy. Manang biting! Daytoyan ti mabayadan. Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, ante. Ha? Nay, nasurok mat asing kumilda hitay. Ay, sino di mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kay dimot. Sino pa ako mga ay kat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung imbagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan ti pagbayad tayo. Ala, sa nabali, ante. Ta, nag-enjoy ka mo, Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Wen ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. Ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsakak. Nga uray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante. Sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jay Bangko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ije hospital ti anak nataag fever kano. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Di ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kaslasi kamot lati amuda nga asit kan bakay. Ada medbak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot kumakadakwada Sana puro si ka. Siyak nga raw ti kay kayat da. Ti paborito da nga antida. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. Iso baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng ti panagbakit ko, Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Panawan yun ni Uncle no kung kontrahan na kayo, ante. Kontrabida nga ron da jala kay. Masurunak. Itun kwan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo iji bangkaw. Adupay mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, adupay nga rod ante. Alan, agyan kayo ni balay, da kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Adu kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngam ita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga raw ta ibaga ka ni Uncle Yo nga agbakasyon naklaeng dito'y balayo. Agbakasyon nga ibagbagamot silang. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul aya nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan, kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asyak ti asikaswam tasak tagtrab-trabaho. Ta ureg luto ken aglabalang. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaedak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat patag unay kanya. Adan ni Isileng, Marso. Apay, anyat gagarayo ka ni ante, apong.
Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan niya ante, rimwar. Ay, kwa, ada na kay baga kanyak nga ada dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta niya ante, inibus yun. Namin siya mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong. Awan maalayo ka ni ante. Kwartayo man ante. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay, ne. Kano inikan ka man, dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagninamot kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko. Tadi mawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Ah, Dito'y balay ti ayan nyo. Ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat nyo mo't dagiti. Rason dala ang dayjay. Ala, mapan kay nga ruda ni di balay da. Tay suda mo't gayam ti pangtadan nyo ti kwartayo. Ijay kayo ngagdaud. Anya? Ayaban kayo kumaijay balay, ante. Ngam nagipit may. Basit ngamin di balay may. Uray siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang nga ni Uncle. Sige nga ro din. Una, sige nga ro. Tagawid ako kakaanakan. Kahit naibus amin na kwartamaw na di bangkaw siling. Uwan nga ro lakay. Naikimus amin tadinawat amin dagiti kakaanakak. Ket ita ta naibusan ti kwartam. Di na kan pagan-anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay Sada kalaam-am mo no ada kwartam. Ngem no awanan kan, di na kan pagan-anaw. Oh, ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi na ka baybayan. Abugan na ka matay. uwan nga ro awan. Andiyan. Diyak laing pagarupakas dya iti aramitin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla na sino da nakaamamo kanyak. Agamita ta na ibusan ti kwartag. Tinakmut pagananon. Saan nga min nga amin anasayaat ken ka ket pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kunaitan bakit. So di ka basta mamati latan. Uwan nga rod kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw saan ka ginura. Adamot basit pasugnod ko Hanggang basit lang. Ta patpatgen kalat nga asawak. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw ken naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Ra inted mo ket ngarod amin ka nagiti kakaanakam ken kakabsat mo nagiti insangpet mo apasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalatta ta asawa ka ket ngarod. Ay ayaten ka nga asawak siling. Agyaban ako na Ricardo. Ay ayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro diti asawak ket nagsorry akken kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanak ka. Taamin nga da kanyak inted ko kadakwada. Ayat ko lang at dantumat mang taripato kanyak inton ko mapsutak. Ngaman yan tadyak pay lakin mapkapsut ngam didak meten pagan ano idi naibusen ti kwartak. Ket ita kaasi ti apo napiksa kami pay met iti asawak ket naragsak kami latang agdandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, tuy gayam mo, siling. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan, ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayem yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kapadasa ni Kabsat Dalia sa napudno na gantintay patangatang drama itangam sakbay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kayan makablawa man pa ni Wilfredo Dinong di Tahaway, Rizalino Moster, ni Flory Castañeda, ken ni Belinda Ramos. Kastiman ti kunani Kabsat Dalia, Dear Manang Biyanang, siyak tay tao ang nagpaidagal iti napalabas. Nuapay akasta ti kunak adda ngamin ex ko idi. Umuna nga ayat ko, ngam nagbawing iti sabali. Jak pulos nalipatan day tanga ure adda nasawak. Nang runa kat mismo pa'y akasinsin ko tinagtinagan na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Dalya bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Ay, wan nga rod Marigat anak manan nga ag-anak. Nagrigat mat ngamin ti ag-anak. Si ka ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadi agreklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa da ita. Ken mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Wan angam talo lang titawan na. Naadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawon abaet ti tawon ti anak, bakit? Adan to pa'y may sa atawon ket mayadlat ta. Kan may sa, kanayunan nga men ti magna-magna, nangruna iti agsapa, tapno ma-exercise ka, ket nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titiyan ko. Si kaman mati makargaan iti ubing titiyan na no hangka nga mabanog. Sapay naluk magsamanan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta, Roy. Hantan nga nayunan. Ay ket, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kuk no kayat mo. Mabit lang dalya. Adda tao di ta store. Adda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano ka asimbang pag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asimbang pet. Aya. Naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami ni pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da ngamin di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapulan na pagabangan. Iswa nagawid kami lang na Ay kayo na. Sapay nagngin at abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang day nga apartment. Ta nalaka ti abang ijay. Ang i-renovate damot kanu ngamin. Katuwa na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't amadilik ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito'y lugar tayo. Una. Adumatan ti populasyon dito lugar tayo. Iso mayat ti ag-business dito yun. Asino nga tere? Kat ni Terry di kasinsin mo. Ay, di mang aagaw nga kasinsin ko. Aday ta kamanin. Napalabasan day ta. Lagi pong pailaang. Itanam mo ka din kan lipat yan nyaman na saan nyo ang nagkinaawatan ng kasinsin. Angko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Hustol ko nakmat. Addan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo tinapalabas. Kumusta? Insan Dalia? Katkastoy may atlata. Si kaapay nga nag-awit kayo. Nagnaid kami dito'y lugar tayo, insan. Ane? Masigog kamot gaya minsan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siyakat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro dahi ta kanya mo na tere. Ha? Siyakat may kaduwa dato nga anak menton. Talagang agpaypay so jay bagbagada nga karma niya.
Insan? Gunggunam tamang agaw ka ngamin iti boyfriend. Ah? Ay ala, saan mo da, insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan. Nga maglibak ka pa lang. Agbabawi kakit di nagbasulam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Apay, matakas dyan ni Insan Dalia, uncle, auntie. Nagsakiti pa nagsasauna kanyak. Apay, anya man ang timbag-baganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nila kay kukenkwana Inbagbagana, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanila kay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na dyan nga anak may. Mala, pagpasinsyam latan kaanakan. Amom ikas dyan nga ugalinan. Wan, tere, di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayon, auntie, uncle. Nakayumot lang ngamin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbengan na amang bagbagakan ko Taanak yukat karod. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nila kay ko kenkwana. Ta nag-breakdown. Idi inaramnak nila kay ko. Mala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin amasapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mo't nga men, Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsin mo. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga aga-agaw. Perslab ko pa'y matngaro dyan inagaw na. Kula naman asana po nureta. Inarem ka na o nilakay na idey. Ay na! Amo na nga da kami ide kinilakay na. Inaklon na pa'y laang. Iso nga mang aagaw lata ati awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarum na ka. Ha? Huwag, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw mitikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti may daraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga natatang ka nanang, bakit? Una, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo Narigat ki mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, saan ka ulit nga ibagbagamat dayta? Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro na. Ala, mapantan iti ospital bakit? Darasam nga ruda, mangayap ka iti pagluganan tanga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngay mo bakit? Nagwapo nga ubing. Babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adaman na umapal kaskas Ha? O sino? Kat asino pa ako di mang aagaw ang kasinsin ko. Dalia, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mga agaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kit tapno makarwar kayo ni iti anak ta dito ospital bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dalia? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, kitag man, auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kaanakan. Uy, no. Makapaapal mo't day dyan kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya, awan pa'y laeng. Ay, kat, hagawan yung amin kaanakan. Adyat kukwain yung ay, mapanon titawain. Ay,
Hawam mo nga rod ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama ka na ka. Dumteng tulat ta dayta. Saan nga agpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay ko mga rod Ta naladaw laeng anti. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak. Kakas ka ni insan dalia. Di na kan sitsidiran din sa mga dalya, bakit? San mo dun sa tornilo lakay? Ang adala te agpasagid no kwa. Ang baybay akon. Oo na, di mo ikaskasaw. Basta pakitamlat tayo ti nasayaat. Win tano dibdib-dibek ti ibagbaga na ay syakmut laeng ti marigatan lakay. Ay, kaanon tumot nga ta maadaan ta iti anak. Duhan ti anak dangam data awang pay uray maysa. Ala, saan ta mapukawan ni tinamnama, bakit? Patyag, ngagsikog kan tumot laeng. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay. Nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalinmanan. Ha? Mabalin man ti? Mabalinmanan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duwa nga anak ta. Aan gaya man. I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale. Takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije mga kaduang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Uwan nga rod. Di oray kasla agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay di atap no karong aw mapalda. Sino? Kat asino pa ako ma. Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kas ano. Anya? Ay, adamot gayam sa bali a pinsar mo, bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan. Amin madlakit din nga aramidak. Wrong, mistake, awang pa'y korek. Anya matanan. No kasta, masikog ka manan insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga naalas ti aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bindisyon. Ne, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kada na ng kantatangko. Ibaga manan nga sinsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga maikatlon dati si Kuko. No maipas nga ako daytoy, ada pa iti sibin nga isikog ko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya insan. Katwa na! One click ati pa nagsiksikog ko. Ay na, imbagman. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo dalya. Wen taure kastala ang tiwagas po nga mang balas kanya na. Grabe mat nga mente ang kastada kanyak edi. Sigun iti istorya. Nagsina kayo kanu idin kani sa tornino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kun nadala ang mata. Depensa da mata, ngamhang ka di. Ala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa tornino ti ayatam, no sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga mat, Roy. Katagpay sumat, at dakla nga rudan nga asawam, ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybayam idan. Tikat di pamilyam ti pangibukbukam iti atensyon mo, saan na tinapalabas mo. Roy, lakay.
Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adi nga ang tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta, bakit? Ang mga numarigatan ta amang paadal kadakwada amin no aduda. Ay, basta na yun anta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak, bakit? Naimbag no may paayan tayo da amin itinapintas ang masakbayan. Basta agtrabaho ka nga ka na yun. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya, Basta kayat ko pati agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. kaya't mun samot la apa-apalan di kasinsin mo. Iso akas ta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga ti ado nga anak. Ag-anak tayo ti ado. No kasta, mangampon kayaw niti ibilang yung nga anak yaw kaanakan. Unang kan, tani, mapanang titawan, ang mula anak min kan ni Dakay. Ay katuan da kayaw ti makamaw ti ray. Mayat matket day tapno adamaten agbalen nga anak yaw. Awan nga rod, uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni insan dalya tagsasaron noon, tagiti anak na. Madanaganak nga raw. Di mo agsardengan nga aganak di kasinsin maw. Pag sasarunuan damutan na iti anak da. Makapaapal nga rod, uncle. Una, saan damot tabak nang naimbag no mapag-aadaldan to amin dagijay. Nagagatmot ni Bayaw Roy. Malaksid istambay kun sa dot tay saw, uncle. Uwan mo't kadi Day tamay ti pagyamyamanak. Ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manan, iti estudyante, insan dalya. Wan man insan. Nag-ado da nga itulod ko niya. Wen nga rod. Pito amin nga anak yo. Dinto tada kami, may sala ti anak mi. Diya ampun me ko na ma. Anak yu ayang mat da diya katampun yu lang mat. Kwa. Agraraman kamot nga anak mat. Pito dagiti anak min. Anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta. Talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, insan. Wana. Adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra. Adan to attorney, kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta. Ado ti anak mi nga mangtulong kanya mi. Ay, mayat insan. Talaga mayat Ado nga ro ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasayata da kandalya. Ay na, jaya sa awam. Na disgrasya tilugan. Ngayon maneho na. Anya, Ay, apaw. ayan ni Roy ngay. Ay. Kumusta iso na? Intaray da ka daw ni ja ospital. Isu kanula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan. Ngayon maneho na. Hindi na disgrasya. Anya! Apay nga kastamatan tinagtungtong pala Roy. Baldado ka matan. Uwan nga ron. Awanan. Diyan makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pito da. Pasensyakan. Diyan ninamnaman na ito ang mapasamak. Kan diyan nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadamanan niya kasaran ha? Mawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da kanumanan ijay. Nabarbatak da kanu ngamin. Anya, ayuna yan na kita anak ta. Ay, problema matagi diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At jay matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad.
Wan nga rod tinulad na, nagiji babae nga kakabsat na nga, nagsasapangan nagsikog. Huh, sakit ti ulo mat dagita nga anak ta. Pasensyakan ba kay no sa anak ko nagbali na balda daw, nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod nga talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang ta anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan dalya, umay kayong tunumalum tag-blow out di anak mi. Ne, apay nga ag-blowout insan. Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhenyero insan. Aya, ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun nyo ngam nakalpas iti panagadal na. Ngam da kami. Nananay, apay nga ngagsangit ka, insan. Kasano, pasigmat nga walwal na siya anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kat nangiti mat babae nga anak me, nasa padangan na kay asawa. Ay, kas mat nga men tinagbanagan siya asawa. Iso nga nabaybayan mi dagiti anak me. Malaala, sana bali insan. Taaduda nga anak yo. Da kami ngay, may salangaruden, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itada. May stress sa kanya da insan. Aywan, sorry kasensin. Apa insan? Anyat ikit daw mi ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, ay na, syakmat gayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, Ensan. Ala, bye-bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjayon. Awan, uray may isa kadagiti anak ko, tinakalpas iti panagadalda, tanasapada na ibarkada. Banag apakais-stress ita, tasakit ti ulo ti papaida. Ngam ikarkararag ko ta asapay lakuma, tama kami ristan tumetlaeng katagbalbaliwdan. Kat timet kasinsin ko, mayatan ti biyagda iti asawa na, napintas kandakkelan ti balayda. Tadjay ampunda nga inhenyero tinangaramin. Alakastan, tigayam mo, Dalia. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina, ititunggal maysa.